we need to be tra or mine about conanim ye dear console who do bebre but still it says moja be a casawo baby it is still a moja because we go kakra and send it to a trap there was suffocacy beyond so within this year and also media tuja maka and now frame and name kasai or frame kolani bi no mudi nkomo also jinkom shidi na ono ankasa hu ama wakotro kra ama wa kan wa sorry say ono so akra se lumba kra ye also ono so aka ho asem nti ono me kasai eno anopa but still no esisi so ama wo hu se ba hu se ba bia ono so de enadu no okosoro for menu asem we want to miss ono so ntimi miss anada o de be pay din o wie o kuma sha nan kran o won kran o mo church perifoni bi afre na makola ba ko so mafre na me contact ye na o ma me ne kasai to no ye say ida say ko so meeting one on one ye hwe me hu kwan ye betimi afa so but still adene katem ade na hu kwan no nchanken emfa fi se o de ti ko je a kirema ti ne bre so aso se de yo so wokowu aboko man kenye age na wonya no ene bekunu but kra na wo de ko pre ade no wonya enti sunsun ni ekunu ba nyame Abusia Prophet Ransford Odro Omega Akasa wodi ediye bi ababeto monti a watch se ewo na atesi Ghana hanede etu ntwa ye kwana no kwasem se afei na ebe ma ne homlo so na radio ebifi abonyefo nim ne mum atesi Ghana asofo nim a wo mo agide yi pa na ewo no ebe befo mo kwa wo ntimi enya ho hwe too much gh ana woni guso a wo hwe mese so be me subscribe to no so na de go na ka ho sa no upload ni to mo upon the first person ya won sa ebidi kan akabe busia si ye bo e de ra yensem nim dia for some time now ye nyina ye nim se ne enkom hye edi ahim e wo mind Ghana ne titiw ni abra chopai ekokonya akwanhia ma ya soafo ehwere wo nkwa ene prophet roja dia wo beka ye betrendi ye pa fi hokono series of prophets na etwato so eba wo mo kyerese ne wo mind Ghana no owo na da so wa ha o mind na kwa kohye sum bi mu ye man panin kwa dansan mu ni ade na dodo na ena ekoso eno nam so kwa ma aban mu panifo e de initiative baba beto mo ntse komhye ne de sabre se ne ekoso na kamia se ye hu sampa mu di dwumente be ya monfa ne nyina emra ne huhusu na yensonso ama wo mokra so mo so ne be 200 ne akire so no wo mo nyamu 80% se me no e ka se de prophet Omega e de adiye fofo bi ababeto mo ntse so na wo kire se owo na Ghana fo e kire se asofo ni bi e kire se atiesi wo man Ghana mu e ye no kra wo ni de e da so a e wo man Ghana ha enyampege ne mu nko ba bia na this time around wo kire se asofo ne de ase wo mu ba home kakra na ababetie Ghana asofo so a se ne wo describe asofo no e kana asemo kire se asofo ne de e dance boa wo de owo keye den owo de be kwa afi we afi no ento no na we na wo tenetire na o cheche mu wie na Ghana 40 nsem ne din tenetire mo nsa abusia o de me yenko video ne emra ye ba wo mo Ghana fo de wo nsa eltene ne so no ya bebudi wo wan kasa wonsem uwu ene uyeyo uyedi ya eni nyame nsem e wo ho tu ho na mo a na sabeka thank you and oman we wo baby a nyame hyehyɛ but o spiritual ene em da ho no e tan and into sometimes mo see adifo no de nsem a black no corner babontin adentia because spiritually no say July we say na say end year e woni twintwa e woni akokoso amoye breaking news ni na e betwa on the 14th August which is next month and sana say wo tantan na e ba ni July ya sem ne wonu bia betena bia oti aka the same thing nti enye sa e woni twintwa e woni to betwa o man no be konanim yedie konso ahodo bebre but still esen se moja be a kasa wo baby nti still na moja no be koso egu kakra anse na tuatwa nti mo amo ho no mo nti de nti na nyame ma moni a mo nti bi sia no kwa mo hwema na sisi se asemo ma wacha ye ma na de ani ha na innocent people as entina on say wonam obi ntimi mfa anya rituals so I'm telling you the truth. Are you sure? Yeah. Entina me ka say John 11:15 say etwase mu bi mu wu enti ho na yeko wu no sabi yeso ba kwasea na ewu e de ne kra wo fom okay nti ebe komuna no nye de oyare na ewu na mu de ne braso e na ewu nti obi benya bia 2-3 years ne bia ne time o de ba ne wiase lumba wachi no ensem da so da ho cha yes ene say bokore ai e boko e wo sofo kese bia on so within this year eno so me dia tudwa
maka eno ofre me ne me kasai ofre nkola ne bi no mudi nkomo oso di nkom hidi na ono ankasa hu ama wakotwero kra ama wa kan wa sorry say ono so akra se lumba kra ye oso ono so aka ho asem nti ono me kasai eno anopa but still no esisi no so ama wo hu se ba hu se ba bi ono so de enadu no okosoro ba for manu asem we want to miss ono so ntimi miss anada o de be pay din o wie o kuma sha nan kran o won kran emra fie panic no nti na me ma wode esi ya me pese de hu betu obi so e be tia ga na mra o catch them ya e be kasa li baba shows na di ka be kan bia wiase nyina be tap ofri ha but e tia ga na mra nti e fesi ya o so na kasa emna na me boss fm o bo di o so ba program bi wo ho recently nti me kasa na o se osere me ntwa so na omonim kro me fa so omone no aka because o ma hwe video no aha nti emna no pa me da so na me hu se omo church perifoni bi afre na makola ba ko so ma fre na me contact ye na o ma me ne kasa to no ye say ida say ko so meet me one on one ye hwe me hu kwan ye betimi afa so but still I didn't catch him. I don't know who kwano in China. In fact, fi say what the tiko je akyerema. Iti ni bre so aso se de onso okowu amobi. Okowu amobi. Na wo de obi wagina wode ne ho akogina for bibi. But time na so say de obeye ye ne nyina achi okosi gina ye bi. Yeah. Na bre na so nti spirit ni pese be fa na. Nti na say opese okoji di kakra o bre kakra bi awurade. Yeah. Nti ono so ne time na lumba ka o se nipa baji di keke o me penyi nche. Ochina se na o mra say eti obe peja hu na bra na so ni time o jawi aso wa o Accra empenufo no dia na nkola ne bi we so fo dabi mo mani so dia wo so ba fie mu dia we boys ni bi wo she da enyini bibre enti we nkola boys na ba system wo she da enyini bibre we kokko ada tuntu chocolate kaka onye tuntu ono so onye kokko it was say wo na we di fo no okọ ka kire no se ko o fana ni mutu dan ka se urade mi hu o ka sa yi no nti won ne urade nye bia I also when nyame gusu kasa na o try so be sesa niema but still na no hu se niema hye so ba wo so na tena aka kire me se wo no yiye bi nye urade asa na elo no nyame na kasa eno mka se na nkenye age na wonya no ene bekunu but kra na wo de kopre ade no wonya enti sunsun na ekunu ba nye nyame enti ne kra no de akodi sesa wo de akoji thank you na mane no we de si yesu no enti aye bi wa ma munsu obi pe fans radio si atete kire ma so nsem hunu basa nyame anfa ma wa fa ma no abetre mu a obo nyum 2 3 4 years hwemu nti o munka bi o tida mu cheche mpanzo bi enti ese gudem pa transmitters akese o bra ade natural yeah but of be your friend jangwa si yedidi good yedidi organic we so twa kakadu ni garlic no de fa abanyamba bo ba ati baba ko hode ama na ye bo wura ba ye de ama mpo chini nwa na se ejuma ye de etimi gusa alamo na be make enta wo sin video ni akwa haba na se ne sofo yi ma ne direction no se ne wo kire nipa no esu se ne bobre esitie ni ade no na wo comment section ho so na wo kenkan nsem a amanfo no etregu wo mo kire se ene prophet Nigel Gaisie na sofo yi wo bo ni di na so sofo ne de wa mo obi adi se asumasi ana wo bentine mum Ghana fo na wo comment section ho ne wo mo bo prophet Nigel Gaisie di ye pa ya ide ababesumo mesre se wo so description ya sofo yi ma yi wunim na so ese eye onu a ede na wo se prophet Nigel Gaisie eye enye onu so asofo wo commission abribia wo mo hye ne sa no eno no ebebo wo man ede na wo se asofo no so mo hu wo commission a wo de efa so no mutimi esi anokwan we di questions a Ghana fo ebisa so se den na wo so se asofo wo mo nye efa ho mesre so beje ni nyina e wo comment section ho de ma me na fe wo mi subscribe to me so eye too much gh ya kai so de be woni be ka ho sa no upload ni to mo to woni first person ya wo sa everyday can all the social media platforms so ko wa eye too much gh o subscribe no wa like no wa share na wo nwa bi so enye bi ahwe dark gold na me jeso makra